Pasi. Pasi. Ni kuribwa kabisa. Pasi. Yes. Vava kabisa. Nibwo nigera muri toilette. Pasi mbabara. Ndapfuye kabisa. Ndagira gute kwerewe. Pasi, shagira vava mwana vava. Na, Mujama mazima amasaha 5 naraba. Sumutipe yabaye gute. Hari umuntu waje muri toilette muri amasaha 3. Bayinga kabisa, bayinga pe. Mwana Pasi, mwana ndagusangamo kabisa, ndagusangamo pe. Mana we, umuhungu namukoze iki kwera? Umuhungu ngize imbwa kabisa. Kwera nanirwe. Ngo kujya muri toilette mfite toilette ye kwera. Umuhungu agenda mara mu masaha 3. Ndi kuribwa mu nda ndapfuye ndi sindiho kabisa. Cyanze kugira. Pasi, mana yanjye. Baye ikiguryi kabisa. Mungu nazanye. Pasi. Pasi, mana yanjye. Umenye ngo urasohoka aho ngaho wituzinga utuntu twawe utugenda kabisa. Urasohoka muri toilette uzinga utuntu twawe. Mana yanjye. Wanyishe waca ibintu nkoreye uyu munsi. Ndakumara kabisa. Ndakwica. Pasi ngiye gusanga muri toilette kabisa ibintu biranze kabisa biranze pe. Mwana Pasi. Kingura mwana kingura kabisa. Kingura Pasi. Mwana Pasi mbabara kabisa kingura kabisa. Kingura mwana. Akubuza ko maze amasaha 2 murindiriye kwe. Kingura chuchu. Kingura mwana. Ese ujya gutira toilette ku baturage? Njye gutira toilette ku baturage chuchu kingura vava. Kingura. Ese aho Pasi ndakwica kabisa Pasi ndakwica kabisa. Navava kingura kigoryi. Kingura. Ndaje. Mana yanjye. Amasaha 2 yose mani murindiriye ma. Toilette ni ya gusa ni natwe tugomba kwikoresha. Ndacyari iminota 30. Iminota 30 Pasi. Iminota 30 yose murindiriye. Maze amasaha 2 murindiriye. Niba byanze njya gutira ku baturage toilette. Ngiye nta njya gutira ku baturage cucu kingura vava. Kingura. Nanjye byanze. Mana. Pasi urasohoka hano. Turicana kabisa ubimenye ndabikubwiye. Ntabwo ushaka gusohoka ngo nanjye banze njyemo. Ganze ndaje. Kingura nyira cucu. Uretse gato. Asigaye iminota 25.
amasaha 3 muri tuwarete. none uyu munsi simukira pe. ko wagicucu uvuye he? Wari uri kurya uri muri nusa